government ekozere ongera Ameezi Mukaga mu LC1 nyoni ngera ngo LC1 no bagereba nereba ngutekagize ribuzo abo government ekubasa kugira ngo LC1 kwe kubeta korete inebizo ngo inebizo begere korete mu government tekube ne guma abo ko nyinti kugira ngo habuzere sente zo kwasa kutera ubururugu kwihaho LC1 no bagereba ngikiro kuremera umuyayi ahubwo kuba nabantu musero bonkaje hati nehibongerira umwe Ameezi Mukaga abantu bari muno basima ngo abantu bakozere ki babongere tubagaragaza kuzo mururu bategereze government yaragarike kongeraho ikindi Ameezi Mukaga gwarahwe yatezo bururi yayitebekanise yabwe ne sente kwere takazugwine bagumana ba LCs wabo Ameezi Mukaga nk'ikisanje nyinsima President Museveni okutekateka kandi akaranze hari akareba abantu itonkayitwe aba LC kugumiza muntu kora narwangiseriza yitu mbeni nsima abantu mwena ito kutongera kurebka ngo twagumiza muntu bakora tuyine okuteganisubwa ahabwa abantu butetegerezana tuyine kotsi abantu bine misango okwiza kurebka ngo bayizo mukoti ya LC2 bakurwa muwano bakadepositinga bakizo mutu tukajandoringa kurebka ngo tukora rwangiseriza n'ikirungi n'amazima bahire LC2 na LC1 Ameezi Mukaga babanje mu service habwe nshonga ya government butagira sente konka contract negame imyaka 5 iba kozere n'abantu nkendagana konka twagire kushije mitwe nkabayinaremo twashanga sente zitari zo kuteza uburu tuyikerezana ngo twakongera aba local government aba LC1 na 2 Ameezi Mukaga twantebekana sente zo futera karuru abako ba armu challenges nyingi umba LC2 arma na LC1 arma bamazire imyaka 20 abargira hamaramwa abarukwijora amataga abantu emunuka Mukaga abarukusinga ibintu by'abantu emunuka 5 abantu bari mu bwitani amakaga y'ngahondana abwa bebembeza abargira hamaramwa konka bako bakigira hamaramwa bo batkurira umurimo muruzi mwe tukabenda tushaba ngo ruhanga yabana cyukunda tutunge sente tezo bururu abo tubangwa abantu enyuma tabashemereirwe no kwereza abantu abekisanja kubongera Ameezi Mukaga abo ko mbena ngo buri myaka 5 mbetera kamero ukazirege bamugarira utakozirege bamuhiho cyo kuronda abembeza ba LC1 n'abandi abantu ecyo government yayinare muteka korera gaheru y'amateka atone general wihanga ate kushusha mikira jonejo akoraganene na minister wa local government ochitina saro Rafael Magezi batongera ebirigana kinana ebikingana na Ameezi Mukaga kandi ago Mukaga buri ejo tujya kwa ntweteye kanisa tuzakuzomuka runi nga kuronde sente zo kuteza karu konke bindi tariho abantu muhumure tariho kwenda ngo akuma mu ntebe yarumu ninga abari futerwa karu twena tukaterwa karu na ikaterwa karu so ntubashaba abanyamhure musasane ngirejo mpumuriza abantu bakaruru kaye naremu